Dobar dan, lijep pozdrav poštovani gledatelji. Današnju emisiju nazvat ćemo skandaloznom. Samo zato što je Buki Skandal naš dragi gost. Dobar dan, dobrodošli. Hvala od srca na takvoj lijepoj najavi i veliki pozdrav svim gledateljima i gledateljicama. Kako je to krasno. Je. Bez obzira što djeluje vrlo mlad, on je skupio itekako iskustva. S obzirom da je prvi put na pozornicu stao kad je imao nepune 3. Na koncertu Esme Redžepove. Pa otprilike, ja se stvarno ne sjećam da li je bilo 3, 4 ili 2,5, ne sjećam se dobro. Točno, ali točno je, da, istina je da sam jako mali krenuo u ovaj svijet estrade. Jako mali krenuo u svijet estrade, ali su neka velika imena odmah znala da će to biti velika zvijezda, pa je tako Rade Šerbedžija prorekao, možemo to tako reći, jednu blistavu karijeru. Koliko godina ste tad imali? Pa je, definitivno je. Ja sam se prvi puta popao, to što ste rekli, na binu sa Esmom Redžepovom gdje sam svirao udaraljke. Nakon toga imao sam možda 5 godina kad je Rade Šerbedžija kontaktirao mog tatu, pošto on predstavnik Roma za Istarsku županiju, kontaktirao da li ima nekog malog dječaka koji bi mogao odigrati u predstavi Medea. I ja sam imao jako veliku ulogu u toj predstavi, bio sam treći lik. Teatar Ulises, dakle, voli skandale. Da. Tako da bio sam treći lik i bila je jako naporna uloga s obzirom da je to ljetno kazalište gdje se, to je sve, ta predstava u stvari počinje oko 9 navečer i traje ono do 11:30, 12 i to dječak od 5 godina treba izdržati. I bila je jako naporna uloga i non stop sam bio u stvari na sceni, tako da hvala Bogu tu sam im se uvukao pod kožu i onda sam bio 12 godina za redom ili 13, nisam siguran, svake godine sa njima i u drugim predstavama i tako da to je to. Našli ste svoje mjesto u Teatru Ulises. Jesam i dan danas sam sa njima u super kontaktima i viđamo se i družimo se i čujemo se, tako da eto. Da. S obzirom da znamo da su Romi nacija koja se rađa s ugrađenim kodom za glazbu i ritam, ne čudi nas sve to skupa, jer ta romska glazba zapravo na kojoj ste vi odrastali kao i većina vaših pripadnika nacionalne manjine, u vama stvarala takvu strast i žar koju ste uredno širili kad god biste tu glazbu izvodili. To se događa i danas. Pa to je istina, ali to je stvarno istinito iz razloga zato ja mislim da je nas Bog pogledao na taj način, pošto mi nemamo svoju državu. Ja mislim da je on nama, pošto nam nije dodijelio državu, ja mislim da je on nama dodijelio taj talent. Ali stvarno svako drugo romsko dijete ili zna svirat, ili zna krast, šalim se, ili zna svirat, ili zna pjevat, ili zna glumit, ili je fantastični nogometaš. Ali nažalost jako malo njih ima uslova da bi se mogli prezentirati. Jer svaki drugi Rom, znači sada od Srbije, od Hrvatske, od Makedonije, kakav je to talent, Bože, ali previše nas je i kad bi sad svaki uspio ne bi bilo zanimljivo, tako da eto ima dosta uspješnih, ali ja se nadam ako Bog da će se stvarno svi obrazovati i da ćemo... Ide to nabolje, čini se da ide Bog nabolje. Da, bit će još bolje, tako da to je to. Jel da? Pula zna za Skandal band, za Bukija Skandala. Sve je poznato u Puli, ali sve više zna i ostatak Hrvatske. Sjećam se trenutka kad ste nastupili na Super Talentu, jel da? Pa to je u stvari naša najveća odskočna daska, ali gdje smo stvarno kad ste osvojili žiri, publiku u studiju i prenijeli ste to i kroz male ekrane. Oni koji su gledali televiziju u tom trenutku su mogli osjetiti to. Pa da, to je naša stvarno najveća odskočna daska i gdje smo se mi stvarno prezentirali na najbolji mogući način i gdje smo stvarno osvojili, meni je neugodno reći fanove, zato... Još se niste navikli nositi s tim. Da, ne nositi, nego neugodno mi je da ne bi neko rekao šta sad ovaj mali glumi, ima fanove. Ali stvarno smo dobili neke ljude i neke klince i neku podršku, neki vjetar u leđa što se kaže, ljudi koji nas prate, koji nas
ono, favoriziraju i tako dalje. Bili smo na Super talentu, nakon toga smo... Da, taj dio me zanima. Što se dogodilo, s obzirom da ste sami rekli da je to bila odskučna daska? Niste očekivali, pretpostavljam, a možda i jeste. S obzirom da znate da kad primite te svoje udaraljkaške instrumente, da to ide ono samo od sebe. Evo, sad ću možda i ekskluzivno reći da iskreno ja nisam očekivao. Iz razloga zato smo mi svaki put bili nespremni za to snimanje. Zato mi smo uvijek vježbali ono, izlazimo na scenu za sat vremena, ono, svi već pripremili sve šta će raditi, a mi ono udaramo šta ćemo, kako ćemo. I ja sam uvijek govorio, ako ne dobijemo ovaj puta X, nikad nećemo. Ali stvarno, tu se vidi da stvarno imamo taj talent u sebi, da možemo improvizirati i tako dalje, i tako dalje. I to nam je najveća odskočna daska. Nakon toga... Meni je čudesna ta energija koja, dakle, ono što vi udarate zapravo je manje važno. I to što ste bili nespremni je najmanje važno, s obzirom na energiju koju vi odašiljete. Dakle, to je čista strast, taj žar jedan, ne znam jeste li gledali nekad taj svoj nastup? Jesam, naravno. Pa je, to je to. To je ono što u stvari ljudi, publika, žiri, oni su to prepoznali i zato smo dogurali do samog super finala gdje samo nismo pobjedili, nego smo ispali ono... Vama je bilo dovoljno. Ali bili smo do kraja. I to mi je najvažnije bilo i nakon toga smo mi, nema grada u Hrvatskoj, čak puno Europe smo radili gdje nismo gostovali nakon Super talenta. To su sve bili pozivi, svi su vas zvali? Da, svaka diskoteka, znači svaki klub, svaki malo jači event, jače svadbe gdje su se ženili manikeni, nogometaži i tako to. Mi smo svugdje bili kao gosti iznenađenja i nakon toga smo osjetili da stvarno se trebamo posvetiti profesionalnoj muzici i od tada, eto, hvala Boga, živimo od toga i ja i moj rođeni brat Medo Skandal koji je šef benda i koji svira udaraljke i bubnjeve. Živimo od toga i moj bend cijeli, tako da super nam je, hvala Bogu i znam da će biti još bolje i bolje i bolje. Tako da. Sigurna sam da će biti bolje, s obzirom da je i Alka Vujica prepoznala taj žar i da je odlučila upravo s vama oživjeti svoj veliki hit iz 90-ih. Da. Kako je došlo do te suradnje uopće? Do suradnje je došlo iz razloga, ja sam preko svog menadžera terenskog i velikog prijatelja i saradnika Alena, on više poznaje tu estradu, tako da me on savjetovao da bi trebao tu pronaći pravi tim ljudi koji me treba raditi, jer da ovdje nemam tolike konkurencije za ovaj žanr muzike. Nemojte zamjeriti ako ja gramatiku, ništa, ja sam cigan. Nama je to beskrajno šarmantno, samo vi pričajte. Ne, moramo se malo šaliti. Naravno. I on me savjetovao da bi trebao ovdje skupiti neki tim ljudi i da bi trebao u stvari ovdje graditi karijeru, pošto snimati ovdje za hrvatske televizije, za hrvatske izdavače i tako to. Malo se pokazati ljudima. Zato ovdje nemam konkurencije. Jedinstven sam, jedinstven bend, takav na taj način i ispostavilo se da je bio potpuno u pravu. Da, javili smo Alki Vujici da nam napravi u stvari pjesmu, onda smo mi izrazili želju da bi bilo najbolje da krenemo sa Lažime, sa duetom i onda nam ona sad priprema i druge pjesme i tako da bit će dosta projekata. Biće tu puno suradnji. Da, bit će stvarno. Ima već zapravo zapaženih suradnji i prije Alke Vujice. Ima. Pa o tome sam baš ja htio reći, ali evo, eto... Da. Ma ne, ja sam krenula s hrvatskog tržišta, pa sad se možemo širiti lagano. Pa isto tako imam duet sa jednom, pa mogu reći, u Hrvatskoj top jedan pjevač balkanski, znači to je Boban Rajović, ali na Balkanu je jako popularan i širom Europe, širom regije, nastupa po svim klubovima. Sa njim sam bio u bendu 6 mjeseci, gdje mi on prepoznao i to je to. Jednom sam osvirao sa njim, išao sam sa njim na nastupima i onda sam ja izrazio želju da bi možda bilo super da napravimo duet, da mi malo pomogne u karijeri i tako dalje. Pa gdje on stvarno ispao veliki čovjek i dao mi tu šansu da napravimo taj duet. Mada i on znao da vjerovao u mene, da nije vjerovao, mislim da ne bi snimao.
ali ispostavilo se, snimili smo tu pjesmu, taj spot koji jako gleda na YouTube, ima par miliona pregleda, koji nema kluba gdje se ne vrti. Ta pjesma, dosta smo puta i nastupali i nastupamo i tako da E sad, ono što sam ja pročitala kao jedan vrlo simpatičan izraz zadovoljstva vašeg osobnog je rečenica koja me je kupila za sva vremena. Rekli ste, predivan je osjećaj kad otvoriš usta, počneš pjevati, a svi u publici znaju tekst tvoje pjesme i pjevaju s tobom. Da, ba ne, pa to je najveće bogatstvo. Ja sam uvijek razmišljao kad bi gledao koncert od, da li da kažem kolege ili da li da kažem drugih izvođača, ne znam Skroman više je i dalje. I kad bi gledao kako u sav glas pjevao njihove pjesme, uvijek sam razmišljao i pitao mamu ili nebitno ko bi bio pored mene, šta misliš, ću ja ikad doživjeti da neko pjeva ovako? I nakon ovog dueta stvarno je pa dosta dobro prošla i stvarno je hit pjesma, ova duetska sa Bobanom Rajovićem, Bahato, i gdje stvarno, gdje god se pojavim, svugdje se pjeva 2-3 puta u toku noći, svi pjevaju na sav glas, vrti DJ isto tako tu pjesmu. Tako da s tom pjesmom sam doživio, nadam se da ću doživjeti i sa Lažima, mada je Lažime već mega, ultra giga hit. Ona već je hit, ali možda je ovo način da se zaista ponovi taj uspjeh, možda i nadmaši. Mi ćemo slušati Lažime, ali kad završimo ovaj simpatični razgovor, jer još imam ja nekih pitanja. Hvala vam puno na pitanjima. Ono što mi je isto jako simpatično i zapelo za oko, jest kako vas Pula tretira. Pa ste tako pozivani da gostujete u školama, recimo, primjerice. To su mi vrlo simpatične stvari. Da, svaka čast. Jako ste se dobro pripremili. Hvala. Nemam komentara. Pa da, to je moja osnovna škola gdje sam ja išao u osnovnu školu. Isto tako, to mi je bilo ono... Pa ja vam ne mogu objasniti kako sam se osjećao u tom trenutku gdje sam ja odrastao i gdje su me učiteljice gledali kao učenika i ja sam se pojavio nakon Super talenta i nakon toga svega u školi gdje sam bio kao gost škole gdje je izašla i ravnateljica i psihologica i pedagogica i razrednice i gdje sam dijelio autograme gdje, znači, to je najveće bogatstvo, ali stvarno to je najveći ponos i zaboraviš i na probleme i na sve moguće. U tom trenu zaboraviš na sve. Da, vi se tek učite živjeti sa svojom publikom, tek učite prepoznavati. Meni je simpatično kako je čak i ovdje na Z1 televiziji ima vaše publike. Zapravo, evo, kad slučajno naiđe mlada djevojka i kaže ja bi se slikala s Bukijem Skandalom, onda je to veliki kompliment. Hvala vam od srca. Vi se počinjete lagano učiti na to i vi i dečki iz Skandala, pretpostavljam. Pa da, to je ono što sam vam prije emisije rekao. Znači, to je to. Mi imamo publiku, ali svaku publiku koju imamo iskreno. Zato sam ja sa svojim PR-om Zoranom, kojeg pozdravljam ovim putem. Evo i mi ga pozdravljamo isto. Mi smo došli na to da dobijamo ponude, hoćete kupiti lajkove, hoćete ovo na Facebooku i to. Nema potrebe. I mi ne želimo kupovati. Kažete hvala lijepa, imamo mi svoju publiku. Mi imamo oko 4,5-5 tisuća lajkova na stranici, ali iskrenih lajkova. Bravo, ne treba ih kupovati. I ako Bog da, mi smo došli na to da, ako Bog da, do prije ljeta ćemo imati minimalno još 10-ak tisuća lajkova. Evo ovako izgleda klub kad pjeva Buki Skandal. Da, znači jedna ruka nema da je dole, nema nego ruku. sve su gore. Evo imamo mi toga više, mi smo potkrijepili malo ovaj razgovor da ne bi ljudi mislili da mi sad izmišljamo i pričamo bajke. Evo, ima nekih fotografija koje svjedoče to što mi govorimo. Je, stvarno je tako. I to što sam vam rekao prije emisije, dosta njih stvarno, ja ne mogu reći da sam poznat, ali mogu reći da sam popularan i to je to. I ljudi nekome možda i ne zna, ali kad vidi na nastupu kakvu energiju širimo i kakav show napravimo, onda dođe se slikati. Tako da to je to. Eto, šta reći, ovo je samo zamah svemu onome što od vas još možemo očekivati. Pa bit će stvarno puno projekata. Malo samo ćemo zagrebati. Kakvih planova ima? Pa ima planova ovako. Odmah nakon možda mjesec dana, samo da se malo zavrti Lažima, pošto još uvijek promoviramo Lažime, imamo odmah projekat izbaciti jednu solo pjesmu, ali niko neće očekivati takvu pjesmu, pošto će to biti nešto... Drugčiji žanr. I totalna zezancija.
Toga nam nedostaje, treba. Toga nedostaje, da. I odmah nakon toga izbacujemo još jedan duet sa jednom jako poznatom hrvatskom zvijezdom. Nećemo najavljivati Ne još, smijemo ništa govoriti. ali stvarno se radi u narednih godinu dana imamo za svaki mjesec po drugi projekat. Tako da... Znači uz redovite nastupe jer Da, svaki vikend se potražnja je prilično velika, svaki Hvala vikend Bogu, nastupate. svaki vikend. Obišli ste velik dio Hrvatske. Pa mogu reći slobodno. Gdje je bilo cijelu. najbolje? Pa ne znam, svugdje je publika dobra na svoj način. Najviše gdje sam, to je Zagreb. I to je neizbježno uopće komentirati. Jer ono što se dešava u Zagrebu, to se nigdje ne može dešavati. Ali iz razloga, zato u Zagrebu ima i Dalmacije, i Istre, i... Ovdje je cijela Hrvatska. Ovdje je cijela Hrvatska. Ali svugdje smo dobro prihvaćeni i ponosan sam na to što u svaki klub gdje god idemo, ne idemo samo jednom, nego se svugdje vraćamo i svugdje dogovaramo se sljedeći datum i to je najveći. Znači kad ponos. jednom dođete, teško vas se riješiti. Tako Ukratko. Uglavnom to je to. Neka tako i ostane. To je Daj Bože. dosta dobro za mladi bend i ljude koji su zapravo osjetili, pa smijem ja to reći, slavu. Sad polako počinju osjećati slavu na najbolji mogući način, a nije ih iskvarila. I to je onaj najljepši dio. Stvarno ne osjećam da vas je to malo ponijelo, pokvarilo. Još uvijek onako s divljenjem kažete, mene veseli što ljudi pjevaju pjesmu skupa sa mnom. Pa naravno, pa to je to. To je ono u stvari zašto se borimo i zašto pokušavamo prezentirati sve taj trud, to ulaganje, kako financijski, kako ulažemo sebe. A je li bilo nekad onako pomisli da odustanete i kažete morat ću ipak raditi nešto drugo? Naravno. Pa to, bez obzira na ljubav prema glazbi. Bude toga. Bude toga, ali stvarno bude toga. Ali kad se osjećaš tako, to je savjet od puno pjevača i iskusnih kolega, da kad ti je najteže i kad misliš gotovo, nema smisla više da uopće radiš to jer kraje, tu trebaš dati gas i to je to. Tu daješ gas i onda si na... Ja u stvari uopće nisam htio izbacivati ovaj singl. Iz razloga zato sam ja stvarno došao na to, nema smisla, toliko sam ulagao, nije to za mene, tu se trebaš više truditi. I onda nas nazove Malku Vujicu, čujemo se pa i da se vidimo. I stvarno kad najmanje očekuješ, onda je to pravo vrijeme, tu trebaš dati gas. I sada stvarno neću odustajati i neće mi to ni padati na pamet. Bude teških trenutaka, ali Bože moj, to u svakom poslu. Svakako, u svakom poslu. Jeste li nailazili na, čujem samo lijepe riječi o starijim iskusnim kolegama, nemate se na koga požaliti? Pa šta znam, ne, stvarno. Da, nemam, ali to se ne smije ni zamjeriti. Ako neko od starijih kolega prema tebi se ili prema meni se ponaša onako nebitno, a zašto bi se on ponašao bitno ako on veći rang i ako on veći nivo? Nisam upoznao još, ali i da bude takvih, ja bi opet spustio glavu i šta? I ništa, idemo dalje. Svojim putem, ali ću ja jednog dana doći na taj rang, ali nadam se da se nikad neću tako ponašati. Ovu energiju i ovaj žar koji čovjek osjeti dok vi svirate, a svjedoče i fotografije o tome, to, bojim se, je nemoguće umjetno proizvesti. S tim se treba roditi i to je nešto što je u vama. Koliko vas ima u Skandalu? Pa ima nas, ja sam pjevač, imam znači Deni klavijaturista, imam Zekija truba, znači i Udarelj Kaši bubnjar, moj brat Medo Skandal. Znači, troje njih, a kod je 33. Da, kao orkestar zapravo. Da, kod je simfonijski. Znači, stvarno smo jako šoumeni smo, dobri glazbenici, ali još veći šoumeni. Ovo je izvrsna pozivnica za naše drage gledatelje koji još nisu doživjeli Skandal Band i Bukija. Gdje sad u idućem skorom razdoblju možemo naići na vaš nastup? Eto ovako, ja sam ponosan na to što mi imamo više žanrova. Znači mi nastupamo i po, mogu reklamirati ili? Slobodno. Mi nastupamo i tipa makedonski restoran koji je najpopularniji u Zagrebu i šta znam, tipa Sofra ili
ne znam, Les Point, koji su najjači restorani u Zagrebu. Mi imamo vrstu glazbe i za takve prigode, a imamo i za najjače diskoteke kao što su Team Klub, Roko Akademija, ne znam, Bunga. Znači, prilagođavate se prostoru u kojem svirate, publici koja vas tamo... Imamo toliko repertoara da možemo za svaku vrstu publike... I još kad tome pridodamo ove sjajne improvizacije koje, kad vas ponese, to je to. Ne puštaju, onda to do jutra traje. Znači imamo za te dvije vrste i plus imamo vrste za preko ljeta šta radimo, znači sve moguće na Jadranu, house klubove, beach barove, po Poreču, po Istri, znači to je to. Dobro, ali nismo mi rekli gdje ćemo mi vas moći gledati. Aha, taj dio smo zaboravili. Sve u redu. Evo, ovog vikenda smo već u petak smo u Jastrebarskom na promociji pjesme. Naravno, tu ću biti sa bendom i deremo do jutra. Tamo smo već bili 3-4 puta i svaki put moramo tjerati ljude ča. Klub Matija u Jastrebarskom, a u subotu sam u Dugom Selu klub Sova. Znači sad ste u Zagrebu neko vrijeme? Ne, ovaj vikend. Prošli vikend smo recimo bili u Čakovcu i prema toj strani. Pa onda idemo u Dalmaciju, pa smo sljedeći vikend u Šok, klub Kašina, pa Istra, Number One, Poreć, znači radi se. Instrumenti u kombi i vi ste na putu. Samo mijenjamo klubove i gradove. Jel da? I svugdje ste lijepo dočekani? Svugdje smo lijepo, negdje nas gledaju kao... Šalim se. Kao velike zvijezde, negdje dobiju crveni tepih. Ne, mislio sam da gledaju nas kao cigane. Ali šalim se. Ne, ja se volim stvarno šaliti na taj način, zato sam ja ponosan. I na vlastiti račun. Pa da, ja sam ponosan u stvari što sam Rom iz razloga, zato sam jedinstven. I možete služiti kao primjer mnogim mladim Romima koji možda se ne usude slijediti svoj san. Mada je moja poslovica, postoji samo dvije vrste nacije, znači čovjek i nečovjek. Ima i naših loših, ima i vaših, ima i, mislim, svi smo mi ljudi, u stvari. Na kraju je jedino to bitno. Svi smo mi samo ljudi. To je to. To je točno. Ja ću vama zahvaliti na ovom gostovanju, na tome što ste se odazvali i došli se predstaviti našim gledateljima. Zajedno ćemo još poslušati i pogledati novi spot Laži me, da mi vidimo o čem smo mi to sad pričali ovih 20 minuta, da ljudima pokažemo kako vi to radite. Hvala vam od srca. Hvala vam puno. Sreću vam želim u svakom daljnjem koraku i veselim se što ćemo ovdje imati prilike vidjeti i cijeli bend. Hvala vam od srca. Jako sam se ugodno osjećao sa vama i veliki pozdrav svim gledateljima od srca i šta reći. I dođite na Bukija i Skandal band. Slušajte ih i uživajte u toj energiji. Sviramo Laži me. Idem ga nazvati. Halo, ja sam skoro gotova. Daj se požuri, svi samo tebe čekamo. Cavachere prvo puti, čumi nema ano trupi, panna mangi amačaje, osetina ano trupi. Tire vušta čumi nempe, lepi nempe hemu kempe, garadino mangi pa, sare mangen akana. Pale mande baritama, šuži nežno saridama, garadini kofistani, asni lađal, asni daral. Pučavala kamangelma, vakirela magavatu, da hohavel lina. Oj hohavel, najšukava, hova ma, drugo babe najšukar, čumi ma, tu čumi ne najšukar, hova ma, drugo babe najšukar, čumi ma, tu čumi ne najšukar.
meka krila ptice, grle me ko zaštitnice, brišu suze padalice. Godine su prošle duge, ja još hodam ispod duge, da sam dečko noću sanja, susjedima mačke ganja. Laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje. Ljubi, ljubi, ljubi me, ti to radiš najbolje. Laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje. Ljubi, ljubi, ljubi me, ti to radiš najbolje. Pod tvojom kosom spavaju misli, pod mojom se roji tisuća želja. Ko pokisli vrapci mi smo se stisli, jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam više sama. Kova, kova, kova ma, drugoga vernaj šugar. Čumi, čumi, čumi ma, tu čumi ne naj šugar. Kova, kova, kova ma, drugoga vernaj šugar. Čumi, čumi, čumi ma, tu čumi ne naj šugar. Laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje. Ljubi, ljubi, ljubi me, ti to radiš najbolje. Laži, laži, laži me, ti me lažeš najbolje. Ljubi, ljubi, ljubi me, ti to radiš najbolje. Postoje trenuci u kojima shvatite da život nije savršen, da ne možete čekati da uštedite za veći stan, da je krajnje vrijeme za nove prozore, da u neke stvari želite uložiti baš zato što nisu nove, da niste mogli biti na vjenčanju najbolje prijateljice. I ono što se čini nemoguće, postaje moguće kada netko vjeruje u vas. PBZ krediti u kunama uz mogućnost refinanciranja i fiksne kamatne stope te paket ostalih pogodnosti. Kad je vrijeme za kredit, prvo dođite u PBZ. Hodočasničko-putnička agencija Kraljica Mira vodi vas na najkvalitetnija i najpovoljnija putovanja. Rim Padre Pio od 5. do 9. veljače, Rim Cvjetnica od 19. do 23. ožujka, Fatima od 14. do 19. travnja, Lourdes od 18. do 24. svibnja, te Međugorje svaki mjesec redovito. Vrhunsko putničko hodočasničko vodstvo jamči vam Kraljica Mira, Krešićeva 32, okretište Borongaj. Kozmetički studio Iva individualno pristupa svakome od vas. Isprobajte novu pedikuru bez namakanja i bez skalpela. Uz specijalne tekućine i vještu ruku kozmetičarki vaša će koža još dugo ostati svilenkasta i glatka. Strip lak, trajni lak za nokte. Daje vašim noktima savršen sjaj i dugotrajne rezultate. Kad vam dosadi boja, jednostavno ga oljuštite i ostaje vam vaš zdrav i neoštećen nokat. Kozmetički studio Iva u Savskoj 99. Vješte ruke za stvarnu ljepotu. Ši znači drvo, taki znači gljiva. Azijska mudrost i recept za zdravlje i vitalnost iz prirode raste i u Hrvatskoj. Lentinan iz šitaki gljiva ima dokazana antitumorna svojstva. Čudesni prah gljive šitaki pomaže kod osnaživanja općeg imuniteta organizma, kod reguliranja razine masnoća i šećera u krvotoku, kod gihta, osteoporoze i kostobolje. Ima snažna antivirusna svojstva i velika je i dokazana pomoć kod karcinoma i malignih oboljenja. OPG Kramarić jamči vam kvalitetu i stručan uzgoj gljiva isključivo na hrastu. 091 7875 044. OPG Kramarić. Obratite se s povjerenjem.
Postoje trenuci u kojima shvatite da pravi život tek počinje, da ne možete čekati da uštedite za veći stan i da je vrijeme za nove prozore. Zato su tu PBZ stambeni krediti u kunama uz mogućnost refinanciranja i fiksne kamatne stope bez naknade i ostale pogodnosti. Kad je vrijeme za kredit, prvo dođite u PBZ. Svaki četvrtak emisiju Isti smo donosi vam Privredna banka Zagreb. Dobar dan, cijenjeni gledatelji. Ja sam Gordana Glibo, voditeljica informiranja u Centru za istraživanje, edukaciju, primjenu novih znanja, Centru Up to Date. Inače, nekada bila udruga Hupert. Promijenili smo ime, o tome ćemo nešto kasnije. Pozdravljam i svoje goste, koji će se i sami malo vam predstaviti. Najprije dama, Ivana Đurđević, naša mlada volonterka i korisnica. Dobar dan, ja sam Ivana, imam 17 godina, slabovidna sam osoba. Inače sam iz Vukovara, ali sam trenutno u Zagrebu. Treći sam razred Centra Vinko Bek, smjera poslovni tajnik. Što ćeš poslije škole? Pa poslije škole mislila sam upisati pravni fakultet smjera socijalnog radnika. Ma, odlično. Pozdravljam i kolegu Danijela Baričevića. On je voditelj tehničke podrške u našem Centru Up to Date. Bog, Danijel. Bog, Boga, pozdravljam ja tebe i sve naše korisnike. Dakle, ja sam Danijel. Kažem, mlad sam, 41 godinu. Jedna žena, 3 sinova, 1 mačak. Inače, informatičar po struci prije i poslije gubitka vida. I evo, radim kao voditelj tehničke podrške u Centru Up to Date, gdje pružam podršku svim slijepim i slabovidnim korisnicima u Hrvatskoj i izvan nje. Evo, toliko ukratko o meni. Dobro. Sad moram i ja nešto onda o sebi reći da ne zakinemo naše gledatelje. Znači, ja o sebi mogu reći da sam diplomirala 2007. novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Imam 2 djece od svake vrste po jedno. I u Centru Up to Date sam zaposlena već nekoliko godina i neprestano se dodatno obrazujem i stoga žestoko zastupam dostupnost svih obrazovnih programa osobama s invaliditetom. Zato sam jako ponosna što mi u našem Centru Up to Date, u našoj udruzi, imamo i testni centar za ECDL edukaciju, potpuno prilagođen osobama s invaliditetom, jedini takav u ovoj zemlji. Ivana, ti bi nam mogla više reći o tome. Ti si nedavno kod nas završila ECDL edukaciju i napominjem uz redovnu nastavu. Tako je. Ja sam pohađala ECDL edukaciju. Trajala je oko mjesec i nešto sitno dana. Skoro svaki dan, 3 do 4 puta tjedno smo imali po 2-3 sata predavanja. I na kraju jednog tjedna ili 2 tjedna, ovisno koliko smo gradiva imali, smo polagali testove. Ukupno smo položili 4 testa i dobila sam ja osobno certifikat da sam položila osnovnu razinu ECDL edukacije. ECDL edukacija će mi pomoći puno pri zapošljavanju, to jest ECDL certifikat. Zato što svaki poslodavac traži nekakvo minimalno znanje na računalu. I također moram napomenuti da se to priznaje u 148 zemalja diljem svijeta. Tako je. Tako je. Jesi naučila šta god na tom ECDL-u? Je li ti to vrijedilo što? Pa jesam sa znanjem iz škole i tamo sam još utvrdila to znanje i naučila sam nešto novo što nisam do sada znala. Odlično. Preporučila bi to i drugima? Itekako. Danijele, i ti si išao na ECDL kod nas u udruzi. Zašto? Što će to tebi? Treba li ti to za posao ili inače u životu? Od čeg se uopće sastoji tvoj posao? Daj nam malo to skiciraj ovako. Da, ja sam kao slijepa osoba položio 7 modula ECDL-a. Sam ECDL, on pomaže čovjeku, recimo meni osobno, da
puno lagodnije, jednostavnije odrađujem svoje radne zadatke u tom informatičkom okruženju ili kod kuće. Znači, bilo za posao, bilo kod kuće ako se bavim, znači, računalom. I to je jedna norma koja, znači, određuje, ajmo reći, razinu informatičke pismenosti i ona je jako bitna za sve, ne samo za osobe s invaliditetom, nego za sve općenito. Pogotovo kad se radi za osobe s invaliditetom, to je, znači, sama ta pismenost informatička je vrlo bitna. Konkretno, recimo u mom slučaju, ona je meni omogućila da se i zaposlim i radim na ovom mjestu kojem sad radim. Zahvaljujući našoj ECDL učionici koja je jedina u Hrvatskoj prilagođena za osobe s invaliditetom, koja ima asistivne tehnologije za, recimo, konkretno slijepe i slabovidne polaznike, što je glavni preduvjet uopće da se slijepi bave informatikom i da mogu učiti i polaziti tečajeve. Uz osnovno ECDL, znači, ove module koje sam rekao i diplomu koju sam dobio, ja od prije imam nekakvih informatičkih znanja, različitih programskih jezika. Recimo, ja sam se prije, a i sada se bavim, recimo, web izradom, znači HTML, PHP i ostali jezici. I sve to mi daje nekakvu, evo, mogućnost da to svoje znanje iskoristim da pomažem drugim korisnicima koji imaju različitih problema, da li s računalima, da li s mobitelima, koji trebaju asistenciju, trebaju podršku, kad evo, u svom radu, slušajući knjige, učeći za ispite, surfajući internetom, nailaze na nekakve tehničke probleme. Asistivne tehnologije su specifične. Vi ne možete potražiti pomoć u nekom običnom servisu ili, evo, u nekoj u običnim centrima gdje se pruža takva vrsta podrške, nego mora baš biti specijalizirana, znači, recimo, radi se sa specijalnim programima, govornim jedinicama, čitačima ekrana i tu sam, evo, ja našao sebe i svoje mjesto da svoje znanje širim, ali pomažući drugima, evo, činim jednu, reći ću tako, društvenu korist na zadovoljstvo svih nas. Odlično. Ja se nadam da ćeš još dugo kod nas raditi, a vidjet ćemo korisnici hoće li biti zadovoljni. Ako ne, morat ćeš dalje na nekakve edukacije. Pa da, naravno. Ivana, osim što je naša korisnica, vrijedna je volonterka, to sam napomenula na početku, ali nije zgorega ponoviti. Ovako mlada pa volonterka, obično to mladima baš i nije neki izazov. Ivana, Reci. odakle si ti pala među nas? Kako si ti uopće došla u udrugu? Pa prvi put, sjećam se, bio je Info Days za ICC kamp. Putovalo se tebi. Pa, malo mi se. Dobro. I bilo je jedno testiranje na kojem sam prošla i išla sam na taj ICC kamp, to je informatički kamp koji se održao prošle godine u Nizozemskoj. Nakon tog kampa sam par puta došla u udrugu kada vidjela sam da su tamo neke aktivnosti, neka događanja. Prisustvovala sam tim događanjima i na kraju sam vidjela da je to stvarno zabavno. Ekipa je super i tako sam ja stalno počela dolaziti i eto me. I ostala? Pa, pomalo. Pa dobro, ja se nadam da to znači da ti se i svidjelo sve što kod nas Tako si je. našla i vidjela. Ajde, lijepo. Da nije, ne bi došla. To je u redu. To je izbor tvoj. Daniel, ti si autor i jednog priručnika. Sudjelovao si na nekakvim konferencijama, testirao si pristupačnost nekakvih web stranica službenih. Daj nam nabroji neke od značajnijih aktivnosti gdje je tvoj rad bio potreban, neophodan, možda i rezultate kakve i što to sve znači za širu zajednicu. Da, nakon gubitka vida i jedne stagnacije u životu koju sam imao, odlučio sam se ponovo reaktivirati. I u tom, da, to često tako bude, pogotovo kad u kasnijoj dobi nastane gubitak vida ili općenito neka vrsta invaliditeta. I u tom reaktiviranju, prvo što mi je bilo, išao sam tražiti i dobio sam informacije da postoje nekakve te tehnologije računalne koje pomažu slijepima raditi sa računalom. Sad, do tih informacija se vrlo teško dolazilo, to jest one nisu bile na jednom mjestu, znači ja sam na različite načine morao kopati da dođem tih informacija. Sva ta rješenja koja
su mi se nudila, bila su komercijalna i prilično skupa. Srećom, evo, došao sam i do centra, up to date, gdje sam saznao i jednu drugu istinu, da postoje tehnologije u svijetu koje su besplatne, koje su jednako efikasne i kvalitetne i da ne treba izdvojiti novac, čak i veliku količinu novaca, da bi osoba, recimo, pristupila raditi s računalom i evo, da bi si osigurala sredstvo za rad. Naravno, ja sam sve to brzo pohvatao, sve sam to svladao jer sam stvarno bio željan toga i na kraju to je rezultiralo i mojim zapošljavanjem, što je bit svih tih tehnologija koje mi promoviramo, pogotovo kod mladih ljudi, jer konačnica uz školovanje jest i to da oni jednog dana nađu posao. Ja sam vrlo brzo, ja sam u manje od pola godina savladao tu tehnologiju i zaposlio se. I sad kad sam zaposlio, mislim, evo, prva stvar koja me je bila sljedeća na pameti, kako da ja sad pomognem drugima koji se nalaze u istoj situaciji, da dođu do informacije i da dođu do nekog rješenja. Tad sam, evo, zajedno sa svima nama u centru napravili smo taj priručnik NVDA, to je ime tog čitača besplatnog, znači NVDA, 10 minuta do pristupačnog računala. To je priručnik, elektronski priručnik na CD-u koji omogućuje svakoj osobi da doslovce u roku od 10 minuta napravi to da njeno računalo propriča. A to je ono što nama treba, govor i zvuk kao izlazna informacija. I uz taj CD se nalazio i primjerak tog besplatnog NVDA čitača zaslona, znači instalacija, tako da ukućani ili sam korisnik mogu pokrenuti, instalirati i istovremeno koristiti računalo. Nakon tog, evo, su reakcije korisnika u Hrvatskoj, izvan Hrvatske bile po meni jako dobre, interes je bio jako velik, na što sam ponosan. I evo, priručnik je razgrabljen, međutim mi ga imamo u distribuciji izvan, znači može se skinuti, tako da i dalje ljudi, svatko tko je zainteresiran može doći do tog priručnika. Sa međunarodnom organizacijom UNDP sam testirao 113 stranica gradova, službenih stranica gradova koje su inače članice udruge gradova. Testirao sam po sistemu pristupačnosti, znači da li su te web stranice službene, gradske, pristupačne za slijepe i slabovidne osobe. Rezultati nisu baš na razini koje smo mi očekivali, što je nekako, evo, odraz i slika stanja kod nas u zemlji. Međutim, ipak, evo, recimo nakon tog projekta razvili su se neki drugi pozitivni primjeri. Jedan od tih primjera je kad smo zajedno u suradnji sa hrvatskim jezikom, Institutom za hrvatski jezik, prilagodili njihovu digitalnu verziju hrvatskog pravopisa za korisnike, slijepe korisnike koji se u radu sa računalom koriste s čitačem ekrana. Tako da danas korisnici iz Hrvatske pa i iz cijelog svijeta koje interesira hrvatski rječnik imaju dostupan pristup na www.pravopis.hr. Recimo, još jedan primjer je službena stranica predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja isto tako od početka, znači u suradnji je rađena taj element pristupačnosti ugrađen je i to je jedan jako dobar primjer kako se stvari od ideje do programskog rješenja bi trebale u suradnji, znači sa nama ili sa nama sličnima, razvijati da budu pristupačne. I sad recimo sva ta priča oko pristupačnosti i dostupnosti tih digitalnih informacija koja nama pripada po svim međunarodnim konvencijama i standardima, to smo u prošle godine u Dubrovniku prezentirali na Carnetovoj korisničkoj konferenciji. Ja sam osobno prezentirao kroz jedan rad za koji smo dobili sve pohvale od programskog odbora i samog organizatora. Sad taj proces se nastavlja dalje. Trenutno, evo, baš i sa Carnetom samim surađujemo u prilagodbi njihovih multimedijalnih sadržaja kao što je Meduza. To je jedan multimedijalni sadržaj za edukaciju
znači nastavu uz korištenje multimedijalnih sadržaja. Surađujemo sa jednim poznatim domaćim proizvođačem mobilnih uređaja i tako dalje. Evo, to je nekako kratko presjek. Mislim, imamo mi još 10 puta toliko aktivnosti i svega, ali teško je sad to sažeti u kratko vrijeme. Ja bih samo napomenula, ti si rekao ove čitače koji koriste slijepe i slabovidne osobe. Mi imamo i vrlo pozitivna iskustva osoba koje dobro vide, ali iz nekih drugih razloga ne mogu čitati standardni crni tisak, kao što su osobe s cerebralnom paralizom ili osobe sa disleksijama. Evo, tako da i čitačima smo našli širu primjenu nego što je imala u početku. Je, i to je inače trend, a mi zato jesmo up to date, to inače je trend u svijetu, da često tehnologije koje su primarno namijenjene za jednu populaciju osoba s invaliditetom, vidi se svrha da se primjenjuju i na neke druge, jer se u međuvremenu recimo primijetilo da i drugim osobama to pomaže, tako i s čitačima, tako i sa zvučnim knjigama i sa nekim drugim stvarima. I to je evo samo plus na to da se obraća pažnja na tu pristupačnost, da se obraća pažnja na razvoj tih asistivnih tehnologija i da se bavimo svime time. Tako je. Ivana, ti si rekla da imamo puno aktivnosti, ko ti je kriv što si to spomenula. Ja ću te sad pitati u kojima si ti do sada sudjelovala. Sad je Danijel malo pobrojao ove malo ozbiljnije, sad ti možda malo ove gdje si ti sudjelovala do sada, gdje je bilo možda više druženja. Pa, bilo ih je dosta, mislim. Pa evo koje se možeš sjetiti sada. Evo, bilo je prezentiranje za rekreaciju i sport osoba s invaliditetom na Bundeku, to jest Be Active Day. Tako je, to je bio međunarodni projekat s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i sporta, ok. Bili smo na prijateljskom druženju udruga u Cukrićima. Cukrići su u Istri. Super. Baš nam je bilo lijepo. Tako je. Ok. Pomagala sam u vođenju grupe u Muzej Tortureum ovdje u Zagrebu. Super. Bila sam domaćica na tradicionalnom božićnom druženju. I izvrsna si bila, evo da te pohvalim javno. Neke fotke imamo, gledatelji mogu vidjeti neke fotkice od svih nabrojanih. Dobro. Kao što sam rekla, ECDL edukacija. Posluživala si na Roštiljadi, bila si nam konobarica. Tako je, na Jarunu. Da. ICC kampovi. Bila sam na ICC kampu 2015. godine i idem ovo ljeto također. I da napomenem, planirala sam Infodej u svojoj školi, isto vezan za ICC kampove. Tako je, bravo, i to ti dobro ide. Evo, još malo i zaposlit ćemo i tebe u udruzi. Danijele, ajmo ukratko, imamo malo manje od 10 minuta do kraja emisije. Treba li uopće obrazovati, ima li smisla obrazovati osobe s invaliditetom? To je bez dvojbe. Svakako da treba. Školstvo, školovanje, nekad samo srednja škola, danas sve više fakulteti, sveučilišno obrazovanje, općenito visoko obrazovanje je jedan put koji pogotovo osobama s invaliditetom omogućuju jednu drugu perspektivu, jedne druge mogućnosti, mogućnost zapošljavanja i evo, pronalazak svog mjesta pod suncem. Mislim, bez znanja danas je teško i općenito populaciji koja nema invaliditet, tako da osobe s invaliditetom itekako moraju i mogu sudjelovati u tom procesu, ali ne pod svaku cijenu. Znači, oni koji zadovoljavaju uvjete, koji jesu motivirani, koji žele i iskoristiti sve svoje potencijale i kapacitete, njima se treba omogućiti pod jednakim uvjetima kao i svim ostalima, jedino pripomoć sam u nekim stvarima koje oni ne mogu. Na primjer, kod slijepi mogu puno toga, recimo, ali slijepi mogu sami pratiti nastavu, mogu voditi bilješke, učiti čitati. Eventualno treba im pomoć, na primjer, kod upoznavanja fakulteta ili kako doći do te lokacije. Nakon toga oni moraju samostalno baviti se svojim fakultetom, znanjem, učenjem, svim mukama studentskim i tako dalje. Hoću reći da svi oni koji su motivirani imaju potencijala, trebaju, a ono što je naša zadaća da im pružimo podršku u tom smislu da sva, recimo, konkretno tehnološka rješenja koja stoje na raspolaganju, da ih educiramo i pokažemo im kako da se olakšaju neke svakodnevne radnje i olakšaju taj proces koji nije lagan.
Tu imamo velikih rezultata, surađujemo s mnogim i studentima i fakultetima i potičem, znači, nema prepreke danas za mnoge da krenu u te vode. Ok, često se desi da evo, ljudi u nekoj srednjoj zreloj dobi kao ja izgube vid, kad možda više visoko obrazovanje nije interesantno ili nije u prvom planu, međutim, cijeli život se učimo nečemu, postoje različite edukacije, različiti tečajevi, čovjek treba ulagati u sebe, treba se educirati jer jedino tako danas evo, možemo svi skupa funkcionirati. Tako je. Ivana, reci nam ti više onda i o tom ICC-u gdje se isto puno uči, ukratko. Pa ICC kamp to je informatički kamp namijenjen za slijepe i slabovidne osobe. Svake godine se održava na drugom mjestu, to jest drugoj državi. Dolazi negdje oko 14-15 država diljem Europe, pa nekad bude čak i Japan. Super. Taj kamp je zapravo namijenjen za edukaciju mladih ljudi, za druženje, za nekakvu samostalnost. A i tamo kroz razne radionice u stvari steknemo nekako nove znanje, vještine. Službeni jezik? Službeni jezik na kampu je engleski. Znači ne možeš bez znanja engleskog biti uopće prisutan. Tako je. Ok, znači svi koji misle ići moraju progovoriti na engleskom. Dobro. Danijele, ove godine obilježavamo 25. obljetnicu rada mi u udruzi. Ajde ti, molim te, ukratko sažmi kako ćemo mi proslaviti taj naš rođendan, odnosno već smo počeli. Da, 25 godina nije malo i to treba obilježiti stvarno na jedan način da bude dostan svih tih godina truda i ulaganja aktivnosti koje su bile u samoj udruzi. Zato smo mi odlučili to evo, na jedan drugačiji način obilježiti. Prvenstveno evo, nagraditi naše korisnike. Pa tako smo započeli to obilježavanje koje traje neki 25 dana, malo više, ali u skladu evo sa brojem godina. Počeli smo sa kvizom, online kvizom, koji se zove 25 za up to date, u kojem imaju pravo sudjelovati sve osobe s invaliditetom u Hrvatskoj. I 25 najbržih i najtočnijih imaju prilike osvojiti 25 vrednih nagrada. Kviz je vrlo popraćen, ima i dosta zainteresiranih i evo ovom prilikom još uvijek stignu, pozivam sve zainteresirane koji se žele svojim donacijama, znači poslovne subjekte, firme, trgovine, koje se žele uključiti da malo još pojačamo te naše nagrade, možda za one koji su izvan tih 25 sa nekakvim računalnim ili mobilnim komponentama, evo da nas se pridruže ovom sjajnom kvizu. Kviz se inače prati preko svih naših društvenih mreža, svaki dan se objavljuje pitanje i evo korisnici su oduševljeni, čak imamo primjere da neki koji nisu baš bili nešto na ti s računalom, zbog kviza su se aktivirali i sad nam šalju mailove zahvale na cijeloj toj priči. Samo obilježavanje rođendana završit ćemo jednom svečanošću 25. veljače u hotelu Panorami, gdje ćemo okupiti sve naše korisnike, volontere, suradnike, partnere, predstavnike ustanova i institucija i medija, gdje ćemo napraviti jedan rezime svih proteklih 25 godina i evo osvrnuti se na ono što nas čeka u budućnosti, na sve naše planove i ciljeve. Organizirali smo prijenos uživo cijelog tog događaja, tako da će se moći live pratiti na našem YouTube kanalu. I evo ovim putem pozivam sve korisnike i sve zainteresirane da nas prate na našim društvenim mrežama, na našoj web stranici www.up2date.hr, Facebook, Twitter, YouTube profilu. Dovoljno je u Google upisati centar, znači up to date ili po naški up2 date i tamo ćete naći poveznice koje vode na neku od ovih naših stranica. Ivana, tvoja poruka za kraj gledateljima. Pa želim poručiti svim mladim osobama da se uključe u bilo kakvu udrugu, da volontiraju zato što to obogaćuje čovjeka i
Krasno, ba bravo. Ja bi najređe sad s tim i završila. Daniel, imaš ti neku kratku poruku? Pa ja ću reći samo hrvatsku inačicu našeg slogana. Ne čekajte, zovite up to date. Dobro, sad ju možeš reći onda i na engleskom. Don't wait, call up to date. Ma naravno. Tako je, dragi gledatelji, mi smo znači, predstavili danas naš centar Up to Date. Možete nas naći, kao što je Daniel rekao, na društvenim mrežama i na našem webu. Promijenili smo ime, znači više nismo Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike ili HUPRT kao što smo bili do nedavno. Međutim, i dalje ćemo biti prepoznatljivi po svemu onome što smo radili kao HUPRT. Sad ćemo to raditi kao Centar Up to Date. Samo smo promijenili ime, sve drugo je ostalo isto. Ja se zahvaljujem i televiziji koja nas je ugostila. Zahvaljujem se svojim gostima Danielu i Ivani. Nadam se da ćemo se još dugo družiti i kroz naše zajedničke poslove u udruzi i privatno i koje kako drugo. Zahvaljujem se svim našim gledateljima koji su nas pratili i pozivam naravno sve koji su zainteresirani da nam se jave, da nam se obrate, da nas potraže. Ako imaju nešto što bi s nama podijelili, kao i ako imaju nešto što bi nam zamjerili, ja vas sve lijepo molim da nam se javite. Mi ćemo vas rado poslušati. Hvala vam lijepa na pozornosti. Bog. Svaki četvrtak emisiju Isti smo donosi vam Privredna banka Zagreb.